They say they collected 6 million pages, but they're only releasing 3. What happened to the other 3 million? What's in them? And finally, has every document that mentions the word Trump been released? Na pravosodnem ministrstvu trdijo, da spoštujejo zakon in da se v objavo dokumentov Bela hiša ne vmešava. We did not protect President Trump. We didn't protect or not protect anybody. I mean, I think that there's a hunger or a thirst for information that I do not think will be satisfied by the review of these documents. Donald Trump je v dokumentih, mnogi so medijske objave omenjen 4500-krat. Zbrane so tudi nekatere hude obtožbe, a so vse nepreverjene in nedokazane. Nasploh do zdaj ni nobenega dokaza, da je predsednik naredil karkoli kaznivega, a tako kot drugi pomembneži se je rad družil z Epsteinom. Objavljena elektronska pošta kaže, da naj bi se za zabave na Epsteinovem otoku zanimal Elon Musk, da ne bi Bill Gates pred ženo skušal skrivati spolno bolezen zaradi odnosov z mladimi Rusinjami. Objavljene so tudi neprijetne fotografije nekdanjega princa Andrewa.